Thank you for coming. Come. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Өчигдөр би та энд үзүүлж ирсэн. Энэ 이런 энэ мапа одоо арга хэмжээг тэр дотроо Монгол улсыг гол зочин орноор оруулах шийдвэрийг гаргаад тэгээ өнөөдөр ингээд Монгол улс гол зочин орноороо болоод талархлын 네 그래서 그런 бичгээ бид нар Монголын уламжлалт бичиж та бүгдэд өгч байгаа. Жон 식 몽골로 살 수다리네. 우리 한글 이름 몽골로 쓸 수다리 신기하네. ялангуяа бидний солонгочдын нэрийг ийм уламжлалт одоо монгол бичгээр бичиж болж байгаа гэдэг өөрөө гайхалтай зүйл юм байна. За энэ танд өгч байгаа шүү. 이건 우리 정연식 Монгол улсаас бүгд найрамдах Солонгос улсад сууга дэлчин сайд Сүхэгийн сүх болт. 여기는 2025 оны 10 сарын 26. 주 한국 몽골 대사 스페깅 숙벌트 그 전통 글씨로 2025년 10월 26일 여기는 또 감사장이라고 장. 네 이렇게 적혀 있습니다. 제사님들이 안기선진 함께해서 내용은 알까는 식스맨. Zaznacza tam te zawód. 인사를 할 때에는 이게 주민들의 약만 나오는 거예요. 자도